Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Di Napalabas. Asin sa pulam ading? Ading pintas. Asin sa pulam? Imbaga kang kuha naman ng name itinasitgak nga tricycle driver dito Ilawan. Ni Rodel Manong. Dati nga tricycle driver mo lang. Won. Palagip kon. Di ba nag-asawa kayo? Hanggang pa niya nagkasar. Nag-awit kami sa J. Ilimi. Kata naipas nga ikon dati anak mi. Ngam di mo't lang pakpakitan. Di mo't lang sublin. Ay, pinanawan na kayo. Kasla-kasta. Idida mo, agaw-awid pa lang linawas. Umaigpasada dito Pinagaw-awid tilin hawas. Ngayon di kabulan ako. Di mat nagpakpakitan. Diyak mat mo kontak. So, sa dinuwa tatay, ayan na. Agad sa pula maading ko. Di mo ka amot balayda? Diyak ka mo balayda? Siga man ang amot balayda? Diyak ka mo. Amamok lang ang padak ng tricycle driver. Diyak ka mo no sa dinong balayda? Ay, pinanakawan na. Alala, agsalusot ka ta. Ading ko, ya? Kadne, siya akong takarga. Kinuna naman ng name kat pinanawan na ko. Manawak matan, mano? Buwan. Dahil ito yung timaudi. Panangsapol ko kayong ka. Rodel, kinunak. Kahit nagawid ako manong nemi dito'y ilimi. Kaya dito, makasangpetak manong nemi, inasikasok na dagos ni Rafael, tagtalupay lang nga bulan na nga anak ko. Kaya dito sa lutsudin ni Nanang, noon at napasama. Awanin lang, talagang nga nandiyak masarakan. Kahit binaybayan na kayo ang namin pinsan. Dahil ito ko nakang kang aming kahit. Napanggay tilawag nga nagtrabaho akas katulong imanyat napasamak. Nadaan ka tayo boyfriend. Gagnagan ti Rodel. May isang tricycle driver. Impaay bumati amin-amin mo. Nagsikog ka. Iso nga inyawid mo na dyan nga lalaki dito. Hili tayo. Ngayon may samot nga sadot. Di naman amot nagtalon. Susapo. Nagsubli sa tilawag tapnok pasada. Hindi na mo akit bayat pailangan. Hindi bumaybayagan at napasamak. Samatan nga pakita. Kapag tabi na ibayan na kayo. Nanang arodin piramide. Akit ano sa mo na? Nga biyagan, nga taraknan, nga bataklan, nga anak mo, ani Rafael, nga apo ko. Oran at araramida mita. Gad mo talaga nga sanakan akayat, kasubyanan. Awan maramidam. Sige nanang. Tanong kas sanulaing, ipatik ka na kayo ti anak ko. Kalpasan na, yung ka man na nagpasikog. Yung nagtrabaho Tap na di kasi nakatanda, masweldok na. Maigatang nga kasapulan mi iti anak ko. Lalawan. Kadanusan ta na. Nangarod, naganak ka abalasang, kat binaybayaan na ka, tinakaputot ka. Ano sa mo? Tara ito kinayat mo, agasat mo. Tingkay nangigan, papagayam kat sumagmanulay nga paset, ti pakasalitaan, ti pagayam tayo nga Rowena, iti Ilocos Norte. Nga dito iti maikay nem, nga lagip ti napalabas, nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week. Ini bulan ti January, idagtuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta, iti Honolulu, Hawaii, kendi programa ti nga lagip ti napalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag. Nga imatmatunan ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga bangabakan nyo kadag itang kakadakay la premyo. Dito'y page ni Paring Ray, ngayon kay pagbubuyain ta, pakishare,
Ato yung nga lagip na palabas ni Rowena. Kaya't ingkay ito manginggan na iti at adidog nga panakaiportre na, panakaibasa na, into 12:30, aging ganat alas 2, iti Aldao, into numalan, iti Action Radio, DCJC, Lawag. Dahil nga agbibuya, pakishare, dating live tayo, papagayam. Kaya no saan kayo pa nakapag-follow, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, paki-follow yo. Kaya dito no may upload. Dito no may upload dito yung video, iti YouTube channel ni Paring Ray, nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share, kaya no saan kayo pa nag-subscribe, ag-subscribe kayo kuma. Madamdama, dito ituloy, no sa dinot pagpatinggaan, dito ababang lakip tinapalamas ni Rowena Itilocos Norte nga napauluan. Idi agsublin ni Rodel. Tapos sible agsubli ya. So nga idi agsublin ni Rodel. Kabalawan tayo man dito ag birthday dito yung Aldao, Papagayam, dita Canada, 9 da pala ita. Ya. So nga kabalawan tayo man happy birthday ni Tata Julian Ostiano dita Canada. Dito'y itatang Aldao, January 10, 2026, Saturday. January 10, happy birthday tangal daw kini Junil Chua, kini Nicole Chua. Kablaw nagapo kini Esther Saludes, iti Palaggaw Norte, Gataran, Cagayan. Hindi bandang dito'y the presenter 2025 in behalf kini Ray Fiesta, di panangamblaw na kadatayo nga sangapada. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the presenter 2025 in behalf of Reynaldo Ray Fiesta, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin na sangapada. Yan, talagang mahinhin siya boses na. Di boses di presenter. Malagip yun ni Lerma. Di kinaduan tayo in December 16 nga awarding ceremony. Yan, so day ni Lerma Pagaragan. Iti Mabusag North, Bato, Ilocos Norte. Dagiti madamang agbibuya kanya kita. Saan nyo pa na-share? Pakishare ni Erlinda Panteosete. Sa tawatangin ni Ofelia Bagawisan. Happy watching ka na kayo. Ofelia Bagawisan ken Erlinda Pante Rosete. At apay masa nga ipanghig ko kada kayo. No kayat yu tagsurat. Iti dirmanong nemi. Ay dirmanong nemi. Ito'y lagip tila palamas. Ito'y Hawaii USA Sentenciador USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Ito, pakinggan natin ito. Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Iti maikaupaten nga tawen. Iti Search for $1 Million Amazing Story 2026. Iti lagip tinapalamas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Ket maawis kay amin tingkay panakisalip. Dagiti paganurutan, humuna mabalin amin ti makisalip. May kadwa true to life success story. May katalo, may computer sa may isa iti email address anemiruiz@yahoo.com. May kaupat, agad iduglaing iti 2,500 to 3,000 words. May kalima, ilanad tipod nung anagan kan address dagiti akin pakasalitaan kad nagiti nangisurat. Ngem no diyo kayat may patangatang tipod nung anagan kan adresyo, mangilanad kayo ti pen nemyo. May kay nem, agipasurot kadagiti ladawan nga mangipaneknek ti kinapudno ti pakasalitaan, ken voice clip, boses takin pakasalitaan nga agatid dugla iti 10 to 20 seconds or italulaing. May kapito, may erogi ti pasalip iti January patingga ito November 2026. Sa nga pulo ket maysa dagiti mangabak a grand finalist dagiti monthly winners manipod January to November. Nga dagiti ito, dagiti agsasalip para di panakagunod kadagiti grand prizes. Dagiti premyo dagiti mangabak.
Best Letter of the Week, iti kada lawas, iti kada bulan, 1,000 pesos. Best Letter of the Month, iti kada bulan, aganayan nga 2,500 pesos. 5 digiti mangabak para kada digiti grand prizes. Grand winner, 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may special award nga umawat iti 5,000 pesos. Amin na gito'y nga 5 ket umawat na pa'y iti plaket iti pamadayaw. Maulit to nga may iban sa dagiti grand finalist iti maudi nga lawas iti November ken umuna nga lawas ti December 2026. Sa may waragawag to dagiti nangabak ket awaden danto ti Premuda into the December 16 akasang iti main sponsor tayo ani Reynaldo Ray Fiesta. Iti mismong estasyon ti radyo TCJC kabayatan ti programa nga Lagip ti Napalabas. Iti alas 12:30 gingat alas 2 ti malem. Tapdo adadang masurutan digiti pagkanurutan. Kanayunan ti dumngeg iti Lagip ti Napalabas iti kada 12:30 Lunes aging iti Sabado iti TCJC Action Radio Lawag. Hawaii USA International Reynaldo Ray Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 Upaten Atawen. Yan, upaten nga tawen. Okay? Hindi nga rin ituloy na ito yung pagkasalitaan ni Rowena nga napauluan. Idi agsublin ni Rodel. Ni Rowena, iti Ilocos Norte, ituloy ito yun nga basa. Dato yung ababa pagkasalitaan na. Dalapimpintas to yung kay Baudingen. Into no Aldaw, 12:30. Ya? Iti lagip tinapalabas. Eto na. Iriandan may sangatawen ni Rafael Maranemi makaayayo launay taiso kano tibang mangted itiya inspirasyon ken kired nilanang Maranemi nga mga sikaso tinapati na ititatang nga taltal. Pinabunyag kaknuten Maranemi kaya isumuten ti first birthday na. Yun uray ko la idi Maranemi nga bigla nga agpakita ni Rodel ngim awan. Imbatik nga rod kanak ko Maranemi iti sidong ninanang ket nagsubliak iti lawag tapno nagsapol iti trabaho. Nakastray ka sales lady Maranemi iti may nga department store ket syempre ditoy adu digiti agar-aram latta kanyak ngem ibagak met kadakwada nga naganakak abalasa. Sabay sa Maranemi tagtag iurayek ni Rodel. Daw-dawat kung sapi ko mata biglan tumitlaing na dumteng. Agtawanan ti duwa ni Rafael na bibo nga ubing Maranemi kuhen mano. Makaay-ayo nga talaga. Siyempre, rugyan na nga sapsapulan ni sa sino ti papangna. Ibaga amat no ni nanang kengkuan na awan. Pinanawan na kayo ti amam. Hindi pa lang sang nga pa yan naipasngay nagpukawan. Basta pwede, mama. Anak, idaw-dawat mo kini Lord, kini Jesus. Nagsubling tumitlaing ni papang mo. Ay, gapoy. No talaga kung mga nagsubli, hindi ko mapailaing, awanin. At na kayo nga subyana na eh. Ay, ginagtawan ng titalo Maranemi ni Rafael Kaskasdi. Nga awan, ti mauray ko nga Rodel. Aging bagay ti maysa, nga rabi kinunakanyak ni nanang. Nada ka namang pasyar kanyak. Sino nanan? Manong mo nga Celso? Nis Wine. Kaya't na kita danakon. Kaya kita tinapod nung ayat. Awan patag tinaglabas. Taore man pa nung namin ano ka kung mga naganak abalasang no talagang ipatpatag na ka ni Celso. Napanghurog na sinango manong. Ket si mango mo't manong name iti anak ko. Agam-am mo dagayam. Tito Celso, at saka gayam. Agam-am mo kay gayam. Agayam kami kay ni Rafael. Oh, at then sangput yung tungot ko. Yari mo gustuhan? Atis. Oen. Ala. Thank you, tito ka. Napaling na kanenen. Into bigat. Kalkalingan na. Kaya, sige, tito. Mang, salita ka nga rin kini tito, ha?
Sa barap, sapay ko mata. Santun nga tito, ti awak ko ken ko na. Papang, pagbalinto nga papang ko. Manong Nemi nalakayan nga baro ni Manong Celso. Manong api nga siya. Gabutas si kati pakarik na kiti ayan. Ruway na. Ayatan ko na yun ay. Apik sa nahay ka. Ni ka di palang Rodel, tipat patag mo. Manong, iso ti ama ti anak ko. Iururay mo. Agparparig na kanyak ngagsublin to. Ngayon tun ka ano? Dumakkel ti anak mo. Nagsapsapul ti ama. Saan ka di amay kari? Siyak ti saan nga may kari manong. Ape ko nasan ka may kari? Kinabudno na hindi pa lang nga kursunada ka. Sinulayang tapi manaw ka man. Iti lugar tayo, tara pagkadyalawang nga nagtrabaho. Itinadamag ko ang dakan, at damutan kinadom nga lalaki. Nga nasikugan na ka. Ngayon mama, hindi nagdinamag nga nagpukawan ni Rodel. Kat saan na kayo nga soblan. Nagkana kiti baro nga namnama. So kay mayak, tapno, idaton ko na ito'y napudno ka na sinaw ang panagayat ko. Agsubli-subli Manong Nemi ni Manong Celso no kasta ngagbakasyon na. Mamindua nga ngagbakasyon ti binulan Manong. Wen, tada ita ti day off ko mamindua. Agsubli-subli. Ninanang met Manong Nemi iturturon na. Awanin ti sa pulampay kini Celso. Nagagit. Nalayang ngagmula. Ado ti tarakan na. At sa mga kayat kan ko na. Gapo ka dita napukot. Gagang yata agtaltalo nagbangbangkag nga ron. Gapo ka dita kasla kwadrado di ropa na. Ket nagugwapo nga amang ni Rodel kasta. Nanang. Ay na po ay saan nga dyan lang nga tikit-kitam nga membalasan ko. Agpaiso aga nakagapwapo ni Rodel. Ngayon man, natinarabid na keng ka. Kaya po, saga ka mga ramid sa bali pa nga bidot. Rowena. Sige. Ano sige? No, Manong Celso nga talaga tinekari atin. De sige. Kinunak ba nung naming isu idi, tao may nakpasya rin ni Manong Celso, inaklon kun ti panagayat na. Oh, yamanak. Agyamanak, Rowena. Inarakop na Manong naming nabang lumat iso na. Sa ito yung kan, nagidibibig ko, Manong naming, nabarbara nga amang nagidibibig ni Rodel. Nako nakitinakam ko. Ngayon mawamat, timadingi, nga angot, tingiwat na. Amo namat mo nang noymi iti, bumisito. Buwan Manong Nemi sang narigat nga ayaten, tikas ken kuha na Manong. Kadimbagada nga umita ka nun mga asawa. Inakpailangan ro nagpakada iti pagtrabaho, tumaminsan nga aldaw mo may kayo. Di adaha kundi tilawag, Manong Nemi, aday masidig kanya ka tricycle driver. Di mo sapsapulam ni Rodel? Sika ni Rowena, di ba? Uwan Manong, abay. Nakita kisunan. Agpaspasada man ng tricycle. Kali. No kayat mo makita isuna, imbaga naman ng name no sa dinno ti parkikan na pag-alaan ti pasahero na. No saan naganapan man? Apay mo panak pa. Kaya inaklon ko di panagayat ni Celso. So may dan mga asawa. Nag-awid ako na, Manong. Natulag nga ruden ti kalay sami kay ni Celso Manong Nemi kat abbalayanan ti awag dinanang kadagiti naganak kay ni Celso. Kariak ken ka. Ipatig ko kaspud no nagtahod kanyak ni Rafael. Ang pagdalangan takayat nakmat ken kayat kumatisuna. Oren no mapututang kanton. Siksikan tulad ta.
agraman ti anak mo. Ni Rafael, kadibilan ko nagtawad kanyak. No, kaso panangipatag ko ti putot kundokin ka, kastan tulat at panangipatag kumit ka ni Rafael. Namnamayan da ita, Rowena. Iribigla manong naiming at imang isang aldaw, natugtog tiri daw, ti balay. Hindi ba pang ko ilokat manong naiming nakigtutak. Rodel! Nagsubli ako, Rowena. Ipatunggal ko itan, nagiti karikan ka. Umagayam, ti anak ta. Nakailan, di ba? Nasurukan nga talong atawan. Mabaling ka ti sumrek. Naladawan ti pa nagsubli mo tayo. Napay mo ha. Natulagan ti kalay sami ka ni Celso. Ana? Hindi sumangpet manong name nanang ni Rafael nga nagkapoy ti karoba, nakigtutmet di nanang hindi manasin na ti sangaili. Rodel, wala na nga ako. Dito ka ti anak ko? Rafael? Mama, simangpet ni Papangkon. Isa ni Papangkon, malasin ko. Gwapo kas kanyak. Siyang kali. Hindi umasidag ko mga manong name ni Rodel, iti anak ko, kasla, nalagip. Nalagip nga dagos manong name ni Rafael nga saan nga rombeng. Gabata natulagan ti kalay sami kiti Celso. Nga papa, ti awag nan kan kuana. Ay, madigayam. Madi, papay anak. Naman, haan, madi ka. Saan nga siya ti papangko? Ni Papang Celso ti papangko. Sa mong pilitan tubig, no talaga saan na ka nakayat, Rodel. Binaybayan na kami ti manong atawan. Sinapsapol ka, inururay ka. Ngam kaputa saan ka nga nauray. Inaklon kon ti bagat panagayat ni Celso. Kadinton umay nga lawasan ti panagkalay sa amin. So, awanan ti karbeng ka na kami. Mabalim mo ti pumanaw. Pumanaw ka. Naladayman ti rupa ni Rodel nga pimanaw kanilapay ti abaga ng awan ti maramidak manong. Kaputa basol mo, Rodel. Naladawan ti panagsubli. Ken saan kan nayayaten. Dakam nga rod manong name kini Celso tinagkalaysa ket saan nagbabawi ti desisyon ko. Gabutan na siyat, nadungo, nagaget, man nakaawat, na siyat nga asawa ken ama ni Celso. Nadan kami ti duwa nga anak. Iso nga taluitan ti anak ko manong. Ni Rafael, ni Celso Jr., kastamatan kini Jennifer. Ngayon tuloy-tuloy na tamat ni Celso at panangipatag na agas nagtaod kan kuwana ni Rafael. Iti agdama manong naming adan ni Rafael iti senior high school. Idin to manong naming taadapalat elementarya dagiti kakapsat. Dito nga rin ti pagkasalita, kinagyaman ang unay ti anos mo, kinalaing mo nga nang ibasa, kat sabi ko ma, nadaban na ibatik nga andal, liwliwakin pagsarmingan ti piyag. Kuyagyaman nga pagayam mo, Rowena, iti lokos no. Thank you, Rowena. Thank you, magkadagiti nagbuya. Kahit na siyempre, tapno at atidugto, ti panakabuya yo, dito yung nga pakasalitaan, yung kahit denggan kinbuyaan, iti lagip ti napalabas, iti Action Radio, DCJC Lawag, ito na alas 12:30, ito yung aldaw kapagayam. Ofelia Bagawisan, thank you. Di pa naggabuyam, stabat lang kini Erlinda Stabilio, Erlinda Pantinosete, Teresa Balbaceda, agramaten dagiti tadumpay nga nagbuya. Okay, thank you kada kayo. O yun dapat i-acknowledge dagiti tayo kang kanawin nga mga subsupportar iti page kan YouTube channel ni Paring Ray, papagayam. Yeah. Kaskadi kita duman to nga data ni Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii, ni Romulo Pagatpatan, Erlinda Pantinosete iti California, Tessie Dasalia, ni Lorenzo Kibin iti Batak, ni Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, ni Marily Nuralin Perdido Tamalay iti Bahrain, Josephine Stango, ni Abalayan Narding Gaviran iti Lawag City, Tina Paharit iti Canada, Erlinda Stabilio iti Hawaii,
ni Meladin Narciso iti Lawag City, Melvin Natividad, Melviv Natividad iti Cagayan, ni Amor Soriano, kastamatan ni Adoracion Bulataw iti Kandon. Thank you. Madamdama, kakadwa tayo iti Dir Manong Emi Padarantag. Thank you for watching.